Pozdravljeni v Evropskem magazinu. V današnji oddaji vam bomo predstavili najbolj inovativne projekte malih in srednje velikih podjetij, ki jih sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Poglejmo v zahodni Wales, eno najrevnejših območij v Združenem kraljestvu. S pomočjo evropskih sredstev so razvili tehnologijo biorafiniranja in ustvarili nova, tako imenovana zelena delovna mesta. Razvoj novih tehnologij, ki bodo zadovoljile vse večje povpraševanje po energiji in virih, je v svetu velik izziv. V Walesu podjetjem in skupnostim zelo koristi inovativen projekt imenovan Bacon. Cilj je, da bi iz poljščin, ki niso namenjene za prehrano, ustvarili biomaso za uporabo namesto surove nafte in premoga. Projekt, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, je zelo pomemben, saj privablja investitorje, ustvarja delovna mesta in pomaga Evropi zmanjšati izpuste toplogrednih plinov. We're working with industry on the creation of new sustainable materials, fuels and chemicals. So not only do we see this benefiting and adding value in the agricultural sector, but importantly providing the industrial sector with greener alternatives to fossil fuels. In summary, we see Beacon as helping to rebalance the Welsh economy, both in terms of environmental sustainability, but also in terms of rejuvenation of the manufacturing sector. V projektu Bacon sodelujejo znanstveniki 3 univerz v Walesu. Svoje znanje nato delijo z lokalnimi podjetji po spletu in na sejmih. To malim in srednjim podjetjem omogoča večjo inovativnost in konkurenčnost na svetovnem trgu. V projekt je vključenih več kot 70 podjetij, ukvarjajo pa se tako z vzrejo živine in mletjem žita, kot tudi s kozmetiko in farmacijo. Slonja trava je na primer zelo primerna za izdelavo okolju prijaznih izdelkov. Podjetje Aber Instruments opravlja raziskave merjenja biomase in spremlja razgradnjo sladkorjev iz rastlinske biomase. Beacon has helped us in terms of our innovation and our research and development, especially looking at the new biorenewables sector, which Beacon are experts in, and that information, applying our probes to this sector. Od projekta ima koristi tudi podjetje PhytoQuest, ki razvija inovativne naravne sestavine za zdrave vsakdanje izdelke. PhytoQuest Limited has been a pharmaceutical discovery company up till now, but increasingly we're moving into cosmetic and food ingredients, and this means we will need to develop new extraction methods for large-scale production, and Beacon has been helping us with this before we invest heavily in new facilities ourselves. The main beneficiaries of this will be the cosmetic and food industry, who are looking for new bioactive materials for health claims, essentially. Projekt Bacon vzpostavlja novo sodelovanje med znanostjo, gospodarstvom in domačini. Ustvaril je že 32 delovnih mest, ob koncu projekta pa se bo to število morda celo podvojilo. Zaradi projekta so strokovno znanje in izkušnje znanstvenikov v Walesu postali pomembnejši. Projekt je dober zgled, kako se s strategijo biogospodarstva Evropska unija trudi zmanjšati izpuste, ki dodatno povzročajo podnebne spremembe, tako da omogoča lokalnim podjetjem širitev. Projekt krepi gospodarstvo, zmanjšuje onesnaženost in prebivalcem Walesa ponuja bolj zdrav način življenja. Socialno podjetništvo je lahko izziv in priložnost za mlade. Restavracija v lasti dobrodelne organizacije Cornwell tako ponuja mladim med 16 in 24 letom starosti priložnost, da premagajo osebne ovire in spremenijo svoja življenja.
Osupljiva pokrajina v Cornwallu letno privabi 5 milijonov turistov, a vseeno je ta polotok na skrajnem jugozahodu Anglije eden najrevnejših predelov države. Zato mladi zelo težko najdejo službo. Restauracija 15 Cornwall je podjetje, ki skuša navdihniti ljudi s hrano. Mladim brezposelnim, ki se spopadajo z velikimi življenjskimi izzivi, ponuja priložnost, da se usposobijo za kuharje in tako spremenijo svoje življenje. Zamisel je leta 2006 predstavil znani kuhar Jamie Oliver, ki brezposelne, stare od 16 do 24 let uči, navdihuje in jim tako pomaga pri iskanju stalne zaposlitve. Out of the 86 young people from rural communities in Cornwall who graduated since 2006, 80% are still working as chefs. None of them had jobs or training when they started with us, but they all needed a second chance in life. Our program is about empowerment and self-belief, and the outcomes are life-changing. Restauracija je v lasti dobrodelne organizacije Cornwall Food Foundation, ki organizira tudi program socialnega varstva, s katerim skušajo vajencem pomagati prebroditi težave. Evropski sklad za regionalni razvoj je podjetju prispeval začetni kapital. Pomembno vlogo ima tudi lokalni zaposlitveni center, saj mlade brezposelne med usposabljanjem podpira in jih usmerja. Restauracija 15 Cornwall ima zdaj dovolj dobička, da ne bo več potrebovala denarne pomoči. Približno 20 mladih letno tu upravlja pripravništvo, ki traja 16 mesecev, od tega 4 mesece polni delovni čas. V projektu se je usposabljalo 143 mladih, med njimi so se številni spopadali z izzivi, kot so odvisnost, zloraba, invalidnost. The 15 Cornwall Apprentice Programme has really helped me change my life around. It's given me so much more confidence. There's things I couldn't do before that I know I can now. I was just stuck in this hole and for ages doing dead-end jobs and getting depressed, and then when 15 offered me this, I really wanted to take it with both hands. All the chefs and everyone has really helped me open up them doors, because as I'm deaf, there's always been that brick wall that I keep hitting, and everybody has helped me open them up and realise I can do this and I will do this. Definitely more assertive now, and they're giving me that path to follow. Projekt letno namenja okoli 1,2 milijona evrov za lokalno gospodarstvo in tako podpira pridelavo visokokakovostne hrane lokalnih proizvajalcev ter njihovih dodatnih 90 delovnih mest. Projekt spodbuja tudi turizem, ki je za regijo ključnega pomena, ter skuša zadovoljiti povpraševanje po usposobljenih kuharjih v hotelih in restavracijah. Projekt 15 Cornwall ima energijo, svoj slog in samozavest, zaradi česar je nepremagljiv. Je dober zgled za to, kako lahko mladi spremenijo svoja življenja in odkrijejo lastne zmožnosti, delo v skupini, samodisciplino in strast do kuhanja. Večina ljudi meni, da so stoli funkcionalni kosi vsakdanje opreme, ki pritegne malo pozornosti. Toda na severu Portugalske so s kreativnim projektom stole preoblikovali v umetniška dela in s tem oživili lokalno gospodarstvo. V severnem portugalskem mestu Paredes je izdelava pohištva že stoletja ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti. Tam obratuje več kot 800 tovarn stolov, ki predstavljajo 65% nacionalne proizvodnje pohištva. A v času gospodarske krize so obrtniki in tradicionalna industrija potrebovali nekaj novega. Prav to jim je ponudil projekt Art on Chairs. V lokalne delavnice so povabili domače in tuje oblikovalce, ki so stole preoblikovali v umetniška dela. V projektu, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, sodeluje 48 malih in srednje velikih podjetij ter 77 oblikovalcev, ki so ustvarili že več kot 100 vzorcev stolov.
Regija je znana po kakovostnem in ustvarjalnem oblikovanju. A verdade é que no caso de Paredes nós temos 50% da nossa população ativa, estamos a falar de cerca de 35.000 habitantes, que dependem direta ou indiretamente desta indústria. Portanto, estamos a falar de setor que é muito importante para a comunidade local e a inovação das empresas, nomeadamente a adoção do design como fator de competitividade e de novas estratégias comerciais, são fundamentais para que as empresas possam, no curto, no médio e no longo prazo, sobretudo no longo prazo, serem cada vez mais competitivas e naturalmente mais resistentes aos efeitos da crise e, no fundo, para dar o seu contributo a uma Europa competitiva. Projekt se je z razstavami in tekmovanji uspešno predstavil tudi v tujini. Svoje stole so prodajali po vsem svetu, na dražbi so zbrali celo 120.000 evrov za dobrodelne namene. Nove priložnosti so prinesle koristi tudi podjetju Antarte Furniture, kjer so izdelali stol za portugalskega predsednika in nogometnega trenerja Mourinha. O design sempre foi uma bandeira para a marca Antarte. A associação a este projeto, ao Art & Chairs, veio reforçar essa posição de líder no mercado nacional. Veio também permitir-nos entrar com mais notoriedade no mercado externo. Prova disso é o crescimento que tivemos entre 2012 e 2013. Em 2012, as nossas exportações andaram num volume de negócio na ordem de 18% e em 2013 cresceu para aproximadamente 50%. Projekt je koristil tudi 28-letni Mariji, ki so jo izbrali za delo v državnem podjetju pod vodstvom izkušene sodelavke. O projeto Design on Chairs teve impacto ativo na minha carreira porque foi a primeira vez que eu tive contacto direto com a indústria. Trabalhei para 2 fábricas durante esse projeto, durante 8 meses e em termos de contacto com as pessoas que trabalham na fábrica, técnicas, foi ótimo e também para poder desenhar os meus próprios produtos sob a tutoria de designer mais experiente. Projekt, v katerem so sodelovali številne univerze, šole in skupnosti, je omogočil nove ideje, povečanje produktivnosti in mednarodnega izvoza. Art & Chairs kaže, kako tradicija, oblikovanje in ustvarjalnost skupaj ustvarijo kakovostne izdelke ter zadovoljne in ponosne delavce. To je bil Evropski magazin. Bodite z nami tudi prihodnji teden.